Imes Podoming Tabiribasingbu Taramno Savoloyana Kurumzari. Podomasiki Maroyo Pauda, PB Asaria, Manipur Governor in a Tabak Punaba was a glow crate. Lobosingda, building Sangal Sagapa, Tobidanabasi Minister and Birena Apple Tokre, Loyana. G20 Summit Yaunaba Prime Minister Narendra Modi, Osakada Tungre. Hausi Mapunga Paulo Birase. Nagalai Governor PB Asaria, Manipur Governor Tabak Punaba ngasi numidang pung mangarom tama-tamda Imphal gi Raj Bhavan was a glow crate. High Court of Manipur Chief Justice Ramalingam Sudhakarna PB Asaria Buthabak Paiba Amasung Aron Mangapuri was a low key. Panbayabadi, Manipur Governor Dr. Nazma Hemtullah Suti Loki Badagi President Ramnath Kovinda Asariabu Manipur Governor Ahem Tabak Punaba Kangan Kibani Hairi. Amaromda, ngasi nungtil Manipur Raj Bhavan Nona was a gloraba PB Asaria Okre. Taramaduda Manipur Chief Minister N. Biren Amadi Manipur Lengaki Chief Secretary DGP Yauna Lengaki Makok Thongba Official Singsu Saruk Yaki. Nakal Amaromda Manipur Governor Riba Dr. Nazma Hemtullah Suti Lodring Mamangda Manipur Miam da Pausel Piraduna High La Liba Monsoon Season Siga Loyana Manipur Miam Ing Signal Lainaba Apil Taramki. And to strengthen India, all the states should be equally developed. And that is my agenda in Nagaland. I have done it. Within 1 month, much things cannot be done. But I will try my best. Those who have been denied the benefits of central projects, if can we involve them very systematically to get the benefit. The poorest the poor should be strengthened. The strength of the chain lies in the weakest link. And that weakest link, if is strengthened, the whole chain will be strong. That is my agenda for a few days. I am here for only a few days, but I have got a lot of friends. Their good wishes is my strength. Chief Minister N. Biren Singhana grassroots Horaga Nongi Singamasum groundwater Mapung Pana Yokshin and Tamnabagi, Lokatpa Kongtangi Makatabo Oinangasi, Pansayati Raski elected members in the Puna Chief Minister Secretariat Mipa Ama Pantokre. Mipa Madada Chief Minister Napundoki Bada, Pansayata Nongi Sing Quaidagi Yamna Mai Partner Yopa. Ngambadada Selgi Manalupa Lak Manga Pigani Haina Lautoki. Loyana Pradana Masung Zilla Parisaki members in Adu, Istaki Tata Pangtopa Pangshanda, Ikai Kumnava Utkani. Nongi Sing Yokpa Ren Harvesting Missionasi, Prime Minister Narendra Modi Wakaloni, Chief Minister Makata Aduna, Nongju Tagi Matamda, Nongi Sing Yokshin Bana, Lo Usingugi Maikaida Mapung Panasi Nabangangani. Housing Lariba Government Asna Honaduna, Rainwater Harvesting Schemasi, Singi area. Tamai, Sandel, Senapati, Ukrul, Amadi, Swasampuna Singh Basinda, Pakat Pahore, Skim Singasi, Pakat Pada, Minor Irrigation Department and Lupakror, Ani Sangna, Sagat Pani. Chief Minister Mipamada Saryakiba, Pansayati, Raski members in the illegal Oina Lamyonba, Labor Tobidanaba Madi, Low Simuto Rivalabu Sinda, Building Sangas Hagapa, Tobidanaba Apple Toki. Ngasi Mipamada Chief Secretary Dr. J. Suresh Babu, Additional Chief Secretary Lekhogin Haukim, Vishnu Pujila Parisaki Adaksha Dr. Romabai Lairanjam, Tampaki DC Singh Amadi, Adaksha Jila Parisat members in Yaki. Kumzali Singhani Kundagi Manipulenga ki employees in the Tares Suba Pay Commission Piba Hunabangasi Punkiba, Cabinet Mipamna Warep Lokre. Loyana Kanaguma Magi Lam Laiba Yonbagi Matanga Yangsinaba Staki Tagda. Committee amat thamnaba ngasi CM gi dabar hol da panthokiba cabinet mi phamna warep lokre tare suba pe commission gi oina hania nakiba dugumna kumjali singai drama pandagi sampham sing GPF ke account sanglaga kumjali singani kundagi case oina pinaba warep lore pe anomaly gi recommendation nahan makai pending leibadagi laktaba sahi manga taruk sure punama adusu ngasi cabinet mi phamna approve tore masigi formal order ama athubu matamda thokpa yauna Dain harness ki matangda physically handicapped, physically challenging gi sahi taru reduce tobani masi hanadi sahi manga service tawdabadi yade. Pangbi singna hankiba wahang amagi pakum period na CM na haiki
स्टेट असगी डिपार्टमेंट खुदिमकी सेंफम काइथोकपदा मणिपुर लेंगाना अथिंगबा थमलिबा अदु अथुबा मतमदा थादोक्तुना यामना थुना महौसाई फिबमदा लाक्लगनी हौजे अतै डिपार्टमेंट सिंग सेल थादोकपा हौरे अदुबो अथिंगबा खरदी लेखिगनी हौजे थादोकलिबा असि तंगाई फदबा थादोक्तबा यादबा खरगी येंगलगा थादोकपनी मसिगी मनुंगचना लेंगाकी एम्प्लॉई सिंगी तलब पेंशन अमदी पेंशनरी बेनिफिट लोयना लेंगाना लोकिबा लोन गी इंटरेस्ट पेमेंट नि सीएम न मखाताना हाइकी पॉलिसी असि कुमजाली सिंगी तरा मरीदा तोकिबा एक अदु फजना इंप्लीमेंट तौनबा अमसुंग लम अमा लेबा योनबा मतमदा लेगदोरिबा अमसुंग योनगदोरिबा असि कनाना योलिबनो कनाना लेरिबनो सेंफम कयादनो हाइबसि लम लेबा योनबगी रजिस्टर तौनद्रिङैदा रजिस्टर यंगसिना स्टेट लेवल कमिटी अमा थमलगनी स्टेट लेवल कमिटी असि खुथांगदा कनागुमा मना लम लेगे हाइना लाकपगी पोट अदु यंगसिलगा कमिटी दा थागलवा मतुंग कमिटी ना लम अदुगी मतांगदा कुपनि यंगसिला मतुंग अयाबा पिगदबनी ngase cabinet miphamasda cabinet minister khara waliba sei matangda hangba wahangi pakum pireduna cm na makata na haiki ngase cabinet miphamasda cabinet minister ahum mari wali masi makhoi suti niraga mapana sakhibani cabinet ani ahumna delhi da masagi thabak leibedagi sakhibani aduga amana america da masagi visa tanabagi sakhibani haiki koi maru ina koi gi security related gi precautionary measures wena ngasi cabinet na koi na yamaru na dhin lawri any lam laiba yonba tawbagi restart tongri no da amadu gi restart gi yangshin na ba akoi committee ma state level gi committee ma thamani madu ngasi ma order thokani adu gi state level committee du gi khuthang da tomba sawbana lam se laige na lae se maming yonge chuk chawbani dro kana moi na se gi detail nya me thagala ni adu committee du na madu so magi means available way of means Orokanda identify Orokanda Ayaba Piba, Haidanadugi Potuma, Masi Fuser Gini. District Police Kaksing Sinduna Palel Ketel area da Lairiba Tonga Association Singi Miyanga, traffic rule Gimatanga Puna Waka Taminabagi Thora Amangasi, Palem Bazar de Leba, Hanagi Police Station da Pantokre, Kaksing District Police ki SP Victoria Yankom, Additional SP Law and Order, Longkomang Khongshai SDPO Kaksing P Sankarna Athoy Mitunglansing Odina Panthokiba ngasi ki Thoramaduda Palel area da Tonga Simpam Singda Mathau Toriba Miyamna Hauze Palem Bazar da Lambi Chinbana Thon Ba Thodok Singi Matanga Paudong Bagaloina Police Amadi Traffic Police na Pakat Haning Bawa Phamkaya Su Phongdok Naki Thoramaduda SP Victoria Yankomna Mahakna hana traffic police da matam sana mathau torambada thenarakiba experiencing miyamda paudom bagaloina traffic rule gi maramda wafam kaya phondotuna miyamda wakhal tanki loyana Palem Bazar area da atubada traffic rule thamlagani haiki masida miyamna amadi gari service toriba singna paifam thokpa marilena basya sangsing paiduna traffic ki niyam ngakna gari thobina basu appeal tawki mahakna makhata aduna Palem Bazar area da law and order gi yenglaga CCTV camera install tonghaningbagi apambasu phongdoki Helen Adams Keller gi Sam Kuntrampan Suba Mapokumon Thorangasi the Welfare Association for the Blind Takil Sinduna ngasi Takil gi Sai Complex ki lambi de leiba Home for the Blind da pangthokre Thoramadu Ideal Blind School Takil gi principal Y Premlata Devi na athoba mitum the Welfare Association for the Blind Takil gi president Y Braja Mohan Thoramapu amadi Yaske Senior Koso Iriba Ideal Blind School gi advisor S Somsandrana Akana mitum ana sarugyaki Taurangi athoy mitung ron piaduna Ideal Blind School gi principal Y Premlata na hai Helen Keller si angang oiringdadi asoy angam yaudana angang oina horaki adubo mahana sahi anirom surakpa aduda laina manarakpadagi mami udaba madi na tadaba miyoy ama oiki adubo nama sarva miyoy ama oirabasu mahana person with disabilities singidamak tauramba thabak singadudi hojik su sinthanari maramasna blind school gi angang sina puning sontharoisi haiki The Disabled and Destitute Children Welfare Association and Handicap Development Foundation Manipur, Andhra Western Baruni Road Youth Club, Parents and Guardian Council of Persons with Disability Amadi, Saksam Manipur Prant Napuna Seminaduna, Malemda, Saknaibi, Miyam Sakana Kibi Amo Kibi, Helen Killergi, Sam Kuncham Panak Subamapo Kumon Gi, Tara Amangasi in Paliski, Andro Karam Lekai.
Community Hall da pangthokre. Ngasi ki tharamadu da Andro Western Baruni Road Youth Club ki hanagi president CIS Danamukta Singhana Thoi Mitung Handicap Development Foundation Manipuri Vice President TM Ram Singhana Tharamapu aduga Andro Nagar Panchayat ki Chairperson Vice Hajo Singha Manipur Lenga ki makhada leiba People with Disabilities State Commissioner Dr. RK Kumarji Singha amasung Parent and Guardian Council of People with Disabilities ki President TIS Sarat Kumar Singhana akana mitung lansing oina sar yakhi Imphal ki lamphal da Human Rights Commission ki complex ta ngasi commission asan linkalakpa sahi kunmathoi mapung pharakpagi mapok kumon pangthokre tharamadu da thoi mitung la sarya ki ba commission asigi chairperson oina thaupuri ba khaide manina athoiba mitung leng waram piraduna hai hauze manipur da toina tholiba ban blockade amadi dharna na singba kaya si lamdam asa leminariba miyamna Human Rights Commission mu masak khangdabadani Commissioners hauze phawada case kya packet na miyang mateng pangkre adubu Lebak Thibadi Miyamna Commission si masak khangbidabana dharna na singba kaya pangthoknari mahana makhata na haiki ngasi ki tharamasi su maroina miyamda Commission si masak khangana pangthokpani loyana Commission si da tangai phada lepham thokpa kaya leitabadagi awat pana pikthale awat pasing asi mari lena baloi sangna miyang sangbing duda mention view haina appeal taraduna Commission sa tobaya bathabak tharam sing matangda miyam mamutana khanganaba Atuba matamda Commission sigi handbook amasu phongduna miyamda phangalagani Tharamadu kunmathoi suba mapok kumona siga marilina ba special newsletter amasu phongdokduna miyamda khusinaki Tharamadu Human Rights Commission Manipuri Chief Executive Officer Governor amadi State Commission for Women ki chairperson Binota Su Yaki Indian Red Cross Society Thobal District Branch ki sahi tara mapung pharak pagaloyana branch asigi tara suba foundation day ki thorong ngasi Khetri Sanglen Thobal da pangthokre loyana sahi ki general body meeting pangthokre tharamadu da IRCS Thobal branch ki president oiriba deputy commissioner Thobal As Rosita managing committee chairman KSS Manglem petrol member L Ibosobi IRCS Imphal West ki chairman Dr. K Arun Kumar amadi Dr. M. Narayana Indian Red Cross Society ki member kaya yaki. Tharongi saramo ina DC Thobal As Rositana IRCS Thobal District Branch ki sahi ki oina puthokpa bulletin ama phongki amadi anoba members sing da certificate sing su yentokki. War on drug ki matangda victims oirabasing da ot naibana drug ki nisha thingba ngamloi amadi victim oirabasing bu asumba lambida puraknaba makhoida tathi tawoina tawba leppa dakar oi haina harm reduction network Manipur ISRNM gi president na phongdokre waphamasing ase Imphal East SP ki conference hall da pangthokpa Global Day of Action 2019 ki thoronga mari lena mahakna phongdokhibani Tharamasi United Nations na International Day in support of victims of torture haina palan tharam pangthokpagi saru ama oina support don't punish haiba themasi ki campaign ki saru ama oina tharamasi pangthokpani Jennings ta ahan bo oina yanglen saru tek pamiyo ama ki hole surgery tawna phanba ngamkre ki hole surgery tawna phanba ngamkra miyo digi maming Lalpi Wi-Fi sahi nipu manga kawi Jwasanpur district tagi ni hairi ngasi Jennings ta Director Bimo Yauna Pamising Unabagi Tharamda ki hole surgery mai panasthakiba orthopedic department ki senior resident Dr. Takhel Mayum Usias na haikibada ngasi dagi numit kharani yamangda Lanpi Wi-Fi u kabada tarakhibadagi maki yanglen sarudu tekpadagi Jwasanpur District Hospital da laikanara matung Jennings ta refer tarakibani mahak thasi kunmanga da ki hole surgery mai pana pangthokki mahak ahanbada satpa amasung urine pass tawba ngamde mahak tangai padana operation tawba tai adubu ki hole surgery tawba haibasi challenging oi aikhoigi matik chaba khulai leitabadagi Kolkata dagi company amaga wari sanaduna khulai wairaga ki hole surgery mai pang sathakibani masi Manipur gi oina ahanbani North East ki oina di Assam da ama tawkre haiki Imphal East, Imphal West, Thobal, Jwasanpur amadi Chandel District Legal Aid Clinic singi coordinator singa unaduna interaction tawnabagi program ngasi Manipur State Legal Services Authority na sinuna Lamphal Court Complex ta laiba ADR building ki conference hall da pangthokre Manipur State Legal Services Authority Masalsa gi Executive Chairman High Court of Manipur gi Justice KS Nobina preside tawna pangthokiba tharamaduna Masalsa gi Member Secretary J Gaipul Selu
District Legal Services Authority Imphal West के Secretary K Niroji, Masalsa के Deputy Member Secretary S Sadananda Su Saruyaki. School Pagahan से मिशन का मरी लेना केंद्र में स्कूल अमम खंगत पदा वबगाई केंद्र की ओइना ख्वाइदगी मतिक चारबा खा माइकैदा ख्वाइदगी लीरबा स्कूल ओइरबा वबगाई हायर सेकेंडरी स्कूल ओइरंबा ममांगी गवर्नमेंट खिबा ओजा लौथोखिबा असना सिंबा कयादगी लमदम असिगी अकोइबदा लेरिबा प्रजासिंगना वरोबा साउनिंगबा कया लेरिंगैदा हंदक स्कूल फगान से मिशन खनबदा वबगाई हाई स्कूल बो 27 June 2019 फावबदा याहोलक्तबा तारगदी 28 June 2019 की अयुक पुंग मंगादा गी पुंग निफुनी पानी कसिंग डिस्ट्रिक्ट बंद तौरगनी हाइना Joint Action Demand Committee on School Phagansi Mission for Wabagai High School की convener M Manishona थादरपा जेरोल अमना फोंदरकली बंद असी जथाबदा डिस्ट्रिक्ट से लेरिबा गवर्नमेंट की लोइसंग सिंह करबा तौबा सिंह डिस्ट्रिक्ट असी फाउंडन सेलिबा ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की ऑटो मैजिक बस न सिंह खुदिमना बंद असी सगत पियु बंद असी की मायोक्ता चेन गाड़ी सिंह दा थोरपा अफाफतगी दाइटा मसा मसाना पुजगदबनी हाइनसु जेरोल असना मखातारकली कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्षना लनाई मियोय अमगी ngayok pham ama MGNREGS की मखादा सेम्बा मियांगी पुखरीनी हाइना लुपा लाख 10,000 फुटरे लौथोकरे हाइना सेमाइजिन जीपी की जॉब कार्ड होल्डर खरना कोर्ट केस अमा फाइल तौखिबा अमदी मीडिया दा फोंगलुबदगी सेम्बा लोइरे हाइबा पैसा काइथोकपा लोइखरबा पुखरी अदु नहोनना अमुक सेमजिन साजिनबा हौरमले हाइरी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष PS जितेंद्र मराल सिगना कोर्ट केस थांगल इबा मियोय सिंगा पाउमी कांगबो अमगा मफम अदुदा चतुना यंगमिनाखी खोंगचादुदा अध्यक्ष PS जितेंद्र MGNREGS की मखादा सेमाइजिन में लेकाई दमक सेम्बा मियांगी पुखरीनी हाइरिबा दुदा जॉब कार्ड होल्डर खरना मियोय अमगी ngayok phamni हाइरिबा मफम अदुदा चतुना यंगमिनाखी खोंगचादुदा सरुक याकिबा रामानंद कौबा अमना पाउमिसिंगना फोंदोरपदा मियांगी सिननबनी हाइना MGNREGS की मखादा वर्क कोड 2005 WC 10516 की मखादा थबक सुबह लोइरे हाइदुना लुपा लाख 10,000 लोइना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्षना लौथोक पिखरबा पुखरी असिदी हानदगी लेजरकलबा लनाई मियोय अमगिनी MGNREGS की मखादा मियांगी दमक तौबा पुखरी नते मियामना सिनबदा कुदोंग चागदबसु नते नमथाक तौना MGNREGS की संफम असि नारोंदा लौथोकलगा लाना सिनखिबनी मरी लेना बालोइसंगना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्षना नारोंदा लौथोकलगा लाना सिनखिबा संफम सिंगसी हंदोहनगदबनी अमसुंग संफम अदु मियांगी कुदोंग चागदबा मफमदा पुखरी तौबा नत्रगा तोपा कानाबा हिरमदा सिना हंगदबनी मियांगी पैसा हेना थोपगी थबकता सेनरीबा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष अमसुंग सेनबसिंग आइन योइबा जेराक पिगदबनी हाइना फोंदोरखी थासे कुनमरीदा पैसा तोनखिबगी पैसा पीरगे लाखलो हाइना करपदगी पैसा लोबा चखिबी खेत्रिबेम ओंबी सुमिता एलियस निंगोल चही यांखैतरो मपुरैबा देवेन ब्रह्मपुर बेगबती लेकाइदा लेबासी इरिलबुंग पुलिस के मनुंग चनबा थियाम सिंजिनदा चिंगननिंगाय ओबा मोंगदा सिरगा लेरोंखिबा दुगी मतंगदा चेनाबनी हाइना मियोय अहुम इम्फाल ईस्ट पुलिस ना फारे मखोइना मिहा अदुदा सिनाबनी हाइबा गाड़ी इकोबेन WB 061306 फंगले हाइरी फारम मियोय अहुम अदुदी लाइमयुम इंद्रजीत सही निफु मंगा महाकी लोइनाबी लाइमयुम ओंबी अमुबी देवी अमदी MD वाहिद सही निफुम दोय अपोपा लेकिद्रबा अमीर अली एलियस कलाकवी खेत्री बेंगुल में लेकाइदगिनी हाइरी लाइमयुम इंद्रजीत अमदी महाकी नुपी अमुबी देवी अनी असि थासी कुनमंगादा फाखिबनी अदुगा MD वाहिद नंगरांग मिदांग फाखिबनी फारबा मखोय अहुमक ngasi Imphal East SP office da promising amanda putoladuna SP Yogesh Chandra Hobizamna haikibada mihat asasenaba sing farabadina thugama tamda sasit thangalagani thaudo adu nungaitaba thaudokni मखोय बु मखाताना वहंग पाउंग सथरी मखोय मथकता आइन गे बलखफम थोपा लखलगनी मियामना मोब सागत पिगनु हाइकी अमरोमदा मिहात असिगे सेमखिबा जेसिना ngasi ayu miyang loyana brahmapur begabati lekai horaga bamo lekai akoibada miyang khongsa satlamadung chief minister da memorandum ama pisingkhre rally da saru yakiba singa tongan tongan ba placasting da athubada mihat pada senariba sing sibagi cherak piu we want justice haiba wahai sing iduna paiki memorandum da imungi lehoriba nupi angang sing yenglaga matik chaba compensation piba amadi angangi tungidamak mihata senariba sing capital punishment piba haibasing asi atubu matamda thabak to onthok piu haibasini memorandum adu JC convener W Sumo Devi co convener any
A. K. Ratan Sharma amasung I.B. Khumancha ahumna sahi tawi hairi. Hokiba tang kunmarida Brahmpur Begabati Lekaidagi Khetrimayum Ongbi Sumita Devi alias Ningol Kobi Amasiram Kibaga Malena Mihasa Senabani Haiba MD Wahid Jaini Pumdoi Apopa Lekidraba Amir Ali Koba Khetri Bengun Mea Lekaidagi Pakiba Ga Malena Ngasiayu Khetri Bengun Mea Lekaida Tongan Tongama Club Organization Maira Paibi Singi Mipama Pantutuna Lekaidagi Mapunsi Supakitan Toknabagi Warep Lokre Hairi. Martin Grammar School Kasing Managing Committee के President Weramba Housina Legal Advisor Oiba Advocate Yankong Mahindro Nangasi Ikang Kangodan Lekidabada School Sigi Staff Mahiroi Singamadi School Management Committee Member Singna Awaba Pundo Kre Nase Yopung Mapan Minini Pumangaram Sanpada School Assembly da Pantokiba Awaba Pundo Padada Sarubia Kiba Singna Mina Ani Tumina Lebduna Lekidabagi Tawani Iswagi Manakta Inga Signal Lunaba Mapugi Mapamda Tony Jaki aduga laikidrabagi imung manunggi awabadasu saruk yaratli. Amaromda District Sports Association Kalsingi Hauze Life Member Executive Committee amasung Disciplinary Committee gi su Chairman Oibiramba Advocate Yankong Mahendro Kalsing May Lekaida Laibana Masagi Anaba Madagi ngasi ikhang khangudana laikidabada DSA Kalsing Executive Committee referee amadi players singna mina ani tumina letna awa phundokre Madamada Mahang Loramba Asoba Todang Sing Amuhana, Menkapa Ngamlaroi Amadi, Mike Songi Asoba Mangjabani, Hybagloyana, Lake Rabagi Tawaina Mapugi Manata, in the Signal Lunaba, Tony Jaki. Japangi Osakada G20 Summit Yabalaliba, Prime Minister Narendra Modi na Japangi Mahaka Pamanaba Shinzo Abega Unaduna, Leba Aniglanari Marigi Matanda Wari Hanakre. Lusing Badina Wapang Kaya Matanda Wari Hanaki Hairi, PM Modi na Haki Bidasa Yasida Japangi Prime Minister Abe Annual Summit Laknabayai, Hayendagi Hagudaba G20 Summit Yaunaba PM Modi Ngasiayu, Osakada Tumlakibani, Mahanate Lusingba Kayagasu Unagani Loyana, US President Donald Trump ka Hayeng PM Modi na Unagani Hairi, Foreign Secretary Vijay Gokhale na Hakibida India Masung Japana, Leba Anigi Mari Hena Sase Hanaba Masung Patok Sakto Hanaba Kanaki, PM Modi na community event amada wangangadori event adu Kobe da leba Hego Prefecture Guest House ta pantokadabani handaki G20 Summit ki theme na Human Centered Future Society habasini samyasa leba kuni hanbagi lusing masing asok yagadori Maratha community bu government ki thabak lobada amadi mahiloisang sing reservation pinaba Maharashtra government na loki bawarepo Bombay High Court ayama pikre adumoinama Chalata Taruk Hakadabani Habo Pamadumadi Yakidre. Bombay High Court ki Justice Ranjit More Amasung Bharati Dangre na Saba Banks na Warep Adulokibani Maharashtra Government Loki Warep Maratha Community ki Chalata Taruki Mahuta Hantaraga Tarani Toy Taram Doido Oenaba Banks Aduna Kangan ki Hari Badusu State Backward Classes Commission ki recommendation ki Matuina Pikdabani Maratha Community bu Government Job da Reservation Panganaba Ihawado Sakal Maratha Samasna Hudokibani. Sanabagi Pauda District Sports Association Kaksing na Sinuna Association Playground the Sathariba 30 Kendrazi Memorial Under 13 Boys Football Tournament 2019 gi Nasi Ani Suba se final match da South Kaksing na DYA Elang Kangpopi Panjal Om Sinoda Maitiba Piduna South final Sangkre Sawi Panan Singadu SS Jupiter na Meski Minatara Nipan Pasab Loropagi additional time minute Anishat Pamadi Minute Nipumatoy Sapadasan Ki Tournament Siki Final Match Lalibatang Kuntrada JA Kaksing Amadi Sao Kaksing Anigi Marakta Sanaragani Hosea Bada Maroyo Pamukana Pijari PB Asaria Manipur Governor in a Tabak Punaba Wasak Lokre Lobok Singda Building Sangal Sagapa Tobidanabasi Minister and Birena Apple Tokre Loyana G20 Summit Yaunaba Prime Minister Narendra Modi Osakada Thungkre Nasigidi Imes Padam Pijaba Matana Solution Jare Ming Tabiri Basinbu Kurunzari